Nibyo mwaramutseho neza mwese muduteze yombi muri mu bice bitandukanye, ndabasuje kandi mbahaye ikaze, mbifurije kugubwa neza kuri tariki ya 2 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026. Turagarutse nanone muri studio tugiye kubana uyu mwanya, turaza n'ubundi nanone kwerekeza ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nta kindi kitwerekejeyo cyangwa se nta kindi kituraje inshinga usibye kuba tugiye gukurikirana ibijyanye n'amakuru yakomeje kugenda avugwa, ibijyanye n'amakuru yakomeje kugenda nanone avugwa no mu minsi yashize, igihe hafi kingana n'ukwezi kose. Ukwezi kwa gatatu niyo nkuru yari ihari, niyo nkuru yari itegerejwe. Ese uyu munsi bigeze he? Uribaza niki kiri gutangazwa? Rero impaka zo zakomeje kuba nyinshi, byakomeze kugenda bigarukwaho, havugwa impaka za ngo turwane nyinshi cyane rwose. Ari nayo mpamvu rero nanze byansabye umwanya muremure mbategura cyangwa se nkurikirana iby'aya makuru, bityo bituma mbanza kureba mu by'ukuri nihe ikibazo noneho gihagaze, niho ikibazo kigeze, rifashishije inkuru z'ibitangazamakuru birimo Le Monde bikorera ku mugabane w'i Burayi. Si ibyo byonyine gusa byagarutse kuri aya makuru, mu by'ukuri harimo n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye byakomeje kugenda bigaruka kuri aya makuru, aho ubu rero ibintu bigeze. Ndetse ngira ngo murabizi ko ku munsi w'ejo tariki ya 2 Mata 2026 niyo tariki Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bashyizeho yagombaga gutangiriraho ibihano byafashwe n'urwego rwa Amerika rushinzwe gushyiraho ibihano mu by'ukuri nyine kuba barenze ku mategeko mpuzamahanga. Ibihano rero byashyizweho bishyirwaho ku ngabo z'igihugu cy'u Rwanda, ndetse byemezwa ko ibyo bihano bizatangira ku itariki ya 1. Ni ibihano rero byagiye bigarukaho kenshi, ni ibihano byagiye bivugwaho kenshi, ni ibihano n'ubundi byasanze kandi hari n'abandi bagiye bafatirwa ibihano. Urugero nko mu kwezi kwa 2 2025 ku itariki 20 Amerika yafatiye ibihano General James Kabarebe w'u Rwanda wabaye retired. Icyo gihe yafatiwe ibihano, ariko nanone byongeye kugaragara ko n'ubundi mu kwezi kwa 3 2026 umwaka urenga ushize, n'ubundi nanone biturutse kuri cya kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari abandi basirikare 4 bafatiwe ibihano, ndetse abo bahanwe bijyana n'igisirikare cyose cy'u Rwanda. Ibyo byose tugiye kuba twabyinjiramo turebe sabo ni bande, n'ubundi twibukiranye, nitumara kwibukiranya turebe ibyo bihano ni ibihe. Ndetse ariko yemwe kubera ko ari ukubikiranya n'ubundi busanzwe mubizi, reka duheraho ibintu bigeze, hanyuma turaza tugenda tugana ku musozo, turaza kugenda tubinyuramo. Igitangazamakuru WSG.com cyavuze ko mu by'ukuri ibijyanye n'ibikorwa ingabo z'u Rwanda zari zirimo zikora muri Cabo Delgado, kubera yuko hari ibihano zashyiriweho bishobora guhagarara. Ndetse iki gitangazamakuru gisa nko gifite amakuru yimbitse kuri iyo dosiye. Ndagira ngo dushungure inyandiko y'iki gitangazamakuru turebe ibikubiyemo, ubundi ibindi turaza kubirebaho nyuma. Ariko mbere ya byose, abantu mudukurikirana, abantu tubana umunsi ku wundi, ndabasaba ko mwadukandira subscribe cyangwa se sabone, ni kuri iyo buto iba itukura. Ikindi gishoboka no kusha no kunyarukira kuri Bararo TV nawe ukaba wakanda subscribe. Abari by'ingenzi kandi abari n'iby'agaciro, ushobora no kujya muri group yacu ya WhatsApp aho tuganira mu by'ukuri, aho ureba muri comment cyangwa se dutangira ibitekerezo n'inyunganizi, ubonamo link tuba twaguterekeyemo. Iyo link n'ahandi haniti kugeza ikurekeza muri group yacu ya WhatsApp, mba ndimo ngenda mvuga kenshi ariyo songa mbere. Nagutinda rero katwinjiye mu makuru. U Rwanda ngo rwaba rwabangamiwe n'ibihano bya Amerika, rutegeka guhagarika kurwanya Islamic State muri Mozambique. Ibi ni ibyagiye bivugwa, ni ibyagiye bigarukwaho, ni ibyagiye bitangazwa, ariko nanone si ibyo gusa kuko hari inkunga yatangwaga n'umuryango w'ibihugu by'i Burayi, nabyo tuza no kugarukaho kuko nibyo igitangazamakuru Le Monde kinakora kuri umugabane w'u Burayi. Reka ko ari mu gihugu cy'Ubufaransa,
nabo bafite inkuru banditse kuri iyo nkunga, kandi inkuru imaze amasaha make igiye hanze, nanone ishobora kuba igaragaza mu by'ukuri aho icyo kibazo nacyo gihagaze. Ngira ngo murabizi ko mu minsi yashize inteko ishinga amategeko y'umuryango umwe bw'uburayi yari yasabye ko iyo nkunga yahagarikwa. Byari birimo gusuzumwa rero, nabyo turaje tubigarukeho. Ukwezi kwa kane ni ukwezi gushya twinjiyemo, ariko urumva ko kwari gutegerejwemo ibintu byinshi. Kaduhere kuri amakuru akomeye. Mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika zafatiye u Rwanda ibihano by'ubukungu n'igisirikare, u Rwanda rwatangaje ko rushobora guhagarika ubutumwa bw'ingabo zarwo ziri kurwanya umutwe w'iterabwoba ushingiye kuri Islamic State mu majyaruguru ya Mozambique. Mu myaka 5 ishize, ingabo z'u Rwanda zari zifite uruhare rukomeye mu guhashya no gukumira abarwanyi ba Islamic State mu ntara ya Cabo Delgado. Hari imishinga minini yo gucukura no gutunganya gaze y'ibigo bikomeye birimo Exxon Mobil ndetse na Total Energy. Ariko ubu umubano hagati y'u Rwanda na Amerika watangiye kuzamo agatotsi nyuma y'uko Amerika ishinje u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, maze igafatira ibihano ingabo z'u Rwanda n'abasirikare bakuru 4 ititaye ku ngaruka. U Rwanda ruvuga ko rushobora guhagarika ibikorwa byarwo muri Mozambique mu gihe ibyo bihano bigumishijweho, bityo ngo bizaba bisobanuye kudahabwa agaciro kw'ibikorwa u Rwanda rukora muri Mozambique, ari nayo mpamvu narwo ruzahita ruhitamo kubihagarika mu gihe rugira uruhare rukomeye cyane mu gutabara atuye Mozambique, rugashinjwa kugira uruhare mu guteza umutekano n'akaga mu burasirazuba bwa Kongo, aho u Rwanda ruvuga ko biteye igisuzuguriro ku ngabo zarwo. U Rwanda ruvuga ko rero rushobora guhagarika ibikorwa byarwo muri Mozambique. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Bwana Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ko igihugu cye gishobora gukura ingabo muri Mozambique mu gihe ibikorwa byazo bidahabwa agaciro. Yagize ati, twiteguye kuva muri Mozambique n'ibyo twakoze n'ibyo twagezeho bidahabwa agaciro. Yanongeyeho ko ikibazo atari gushobora kuva, ahubwo ko ari ukuzava byanze bikunze mu gihe hatabonetse inkunga ihamye yo gukomeza ibikorwa byo kurwanya iterabwoba. Amerika ishinja u Rwanda gushyigikira M23. Amerika ivuga ko yafashe ibyo bihano kubera uruhare rw'u Rwanda mu gufasha umutwe wa M23 umaze kwigarura ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, birimo n'imijyi iteye imbere ariyo Goma ndetse na Bukavu. Raporo z'umuryango w'imigezo zigaragaza ko uwo mutwe uninjiza amafaranga agera ku 800 by'amadolari buri kwezi akomoka mu misoro ushyira ku bucuruzi bw'amabuye y'agaciro nka coltan ikoreshwa mu ikoranabuhanga rigezweho. Amakuru Amerika ivuga ko izakuraho ibyo bihano gusa mu gihe u Rwanda ruzaba rweretse ibimenyetso bifatika ko rwaretse gufasha M23, cyangwa se ruzaba rushyize hanze ibimenyetso bifatika bishinjura ibyo rushinjwa byo gufasha M23. U Rwanda rero rukaba mu by'ukuri rushinjwa ngo gukoresha Mozambique nk'igitutu cya diplomasi, nk'uko iki gitangazamakuru WSG.com kikomeza kibivuga. Ngo amakuru aturuka mu nzego z'imbere mu Rwanda avuga ko abayobozi bakuru b'ibihugu bahuriye i Kigali bagamije gushaka uko basubiza ibyo bihano, maze bahitamo gukoresha ikibazo cya Mozambique ngo nk'ikarita ya diplomasi. Ibi ubutegetsi bwa Kigali bushinjwa mu nyandiko y'iki gitangazamakuru. Ngo impamvu nyamukuru nuko Amerika ifite inyungu zikomeye muri Mozambique, cyane cyane mu kurinda imishinga minini ya gaze ndetse no gukumira Islamic State. Abadiplomate b'u Rwanda ngo banagiye i Washington kubiganiraho imbonankubone, bavuga ko ibihano byashyizwe ku ngabo z'u Rwanda bishobora gutuma zibura ibikoresho n'ubushobozi bwo gukomeza kurwanya ibikorwa by'iterabwoba. Abasesenguzi bavuga ko ari igitutu cyangwa icyo bita blackmail. Bamwe mu basesenguzi mpuzamahanga ngo bavuze ko u Rwanda ruri gukoresha igitutu gikomeye kuri Amerika. Uwo bita Richard Moncrief ukora mu kigo International Crisis Group yagize ati, ibi ni uburyo bwo gushyira igitutu kuri Amerika, blackmail tactique. Abandi bavuga ko ibi bishobora guteza ingaruka zikomeye ku mutekano wa Mozambique mu gihe u Rwanda rwaba ruvanye ingabo zarwo aho ngaho. Ari yo mpamvu bishobora kubaho ngombwa ko ibyo bihano bidashobora gushyirwa mu bikorwa nk'uko byatekerejwe kugira ngo izo ngabo z'u Rwanda zigume muri Mozambique. Ibyo byaba bikoreshejwe rero nk'uko uyu nguyu Richard Moncrief abivuga, byaba ari cyo bita blackmail tactique. Nibwo buryo bwaba buri gukoreshwa aho ngaho n'uruhande rw'u Rwanda, ngo n'ingaruka zishobora kuba mu gihe ingabo z'u Rwanda zavayo. U Rwanda rwagiye muri Mozambique mu 2021
mu gihe ingabo z'icyo gihugu zari zananiranye guhangana n'abarwanyi ba Islamic State, ni ukuvuga ingabo z'igihugu cya Mozambique. Bityo igisirikare cy'u Rwanda cyemeza kujyayo ku bw'ubufatanye hagati ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ku bw'ubufatanye hagati ya Mozambique ndetse na leta y'u Rwanda. Ingabo z'u Rwanda zahise ziyemeje kwerekezayo. Kuva icyo gihe iterabwoba ryaragabanutse cyane, imijyi myinshi ngo yasubijwe mu maboko ya leta, imishinga ya gaze yongeye gukorwa mu mutekano. Raporo zigaragaza ko abantu barenga 6,400 bamaze kwicwa n'iyo mirwano kuva mu 2017. Abasaga 800 bakaba bamaze guhunga ingo zabo. Abasesenguzi bavuga ko mu gihe u Rwanda rwakwigendera, Islamic State ishobora kongera kwigarura uduce twinshi, abaturage bakongera guhunga, imishinga ya gaze igahagarara. Ubumwe bw'Uburayi nabwo buri gutekereza kugabanya inkunga, bimwe mu bishobora gutuma n'ubundi ibyo bikorwa ingabo z'u Rwanda zakoraga muri Mozambique bihagarara, cyangwa se mu bishobora gukoma mu nkokora ibyo bikorwa. Ubumwe bw'Uburayi nabwo bwatangiye gutekereza ngo kuba bwagabanya inkunga buha u Rwanda mu bikorwa byo muri Mozambique bitewe n'uruhare rwavugwagwamo mu bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ngo ibi bishobora kurushaho gushyira igitutu ku Rwanda ndetse no ku bikorwa byarwo byo kurwanya iterabwoba. Isesengura rusange, iki kibazo kigaragaza uko inyungu za politiki n'umutekano bishobora kugonga mu bice bitandukanye by'isi. Ku ruhande rumwe, Amerika n'ibihugu by'Iburengerazuba bishyigikiye u Rwanda mu kurwanya iterabwoba muri Mozambique. Ku rundi ruhande, ibyo bihugu birushinja guteza umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Abasesenguzi bavuga ko ibi bishobora gutuma ubufatanye mpuzamahanga buhungabana, aho ikibazo kiri mu gihugu kimwe gishobora kugira ingaruka ku kindi. Ni ukuvuga ikibazo kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kigahita kizenguruka kikagira ingaruka ku kibazo kiri muri Mozambique. Iterabwoba ryo kuba u Rwanda ngo rwakura ingabo zarwo muri Mozambique ngo rifatwa nk'ikintu gikomeye gishobora guhindura isura y'umutekano muri Afurika y'Amajyepfo n'Uburasirazuba. Nubwo bishobora kuba ari uburyo bwo gushyira igitutu kuri Amerika, abahanga bavuga ko bishobora kugira ingaruka zikomeye ku baturage ba Mozambique no ku bukungu bwa Mozambique, cyane cyane mu bijyanye n'ingufu za gaz. Icyo benshi bategereje ni ukureba niba Amerika n'u Rwanda bazagera ku bwumvikane, cyangwa niba iyi ntambara ya diplomasi izakomeza gukaza umurego. Muri make, ikibazo cya Mozambique kirimo kiratsikamira ibyifuzo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kwishyirwa mu bikorwa ry'ibihano Amerika ivuga ko yafatiye u Rwanda, cyangwa se yatangaje ko yafatiye u Rwanda. Ubundi kugeza uyu munsi ibitangazamakuru birimo Le Monde byatangiye gushyigikira ndetse no gusohora inkuru zivuga ko umuryango umwe w'ibihugu by'i Burayi wamaze gushyiraho ihame ryo guhagarika inkunga yagenerwaga ingabo z'u Rwanda zorejwe muri Cabo Delgado mu majyaruguru ya Mozambique, ndetse n'akarere rwose kazajwe n'inyeshyamba z'abajihadiste bafitanye isano na leta ya Kisilamu. Mu gihe perezida w'inama y'ubumwe bw'Uburayi Antonio Costa yiyemeje gushora imari mu gutuza muri aka karere. Mu ruzinduko rwa perezida wa Mozambique Daniel Chapo i Buruseli ku itariki 17 Werurwe, yavuze ko inkunga yo gutera ingabo mu bitugu ingabo za Kigali zaje ku busabe bwa Maputo mu 2021 bwo kurwanya imitwe ya jihadi ntabwo mu by'ukuri kiganirwaho. Ariko uyu mugabo yavuze ko yishimira ibikorwa ingabo z'u Rwanda zakozeyo aho ngaho. Kwishimira rero ibikorwa ingabo z'u Rwanda zikora muri Mozambique biza mu kibazo cyo gushyiraho ibihano ku Rwanda, kuko u Rwanda rwavuze ko mu gihe ruzaba ruramutse rushyiriyeho ibyo bihano, mu by'ukuri bihura n'ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bigomba guhita biba ikibazo no muri Mozambique byanze bikunze. Kuri ubu amakuru atugeraho, cyangwa se zimwe mu nkuru zikomeje kugenda zitangazwa zigaruka kuri iki kibazo ku bijyanye n'iyi nkunga itangwa n'umuryango umwe w'ibihugu by'i Burayi, yo bizatangira gushyirwa mu bikorwa mu kwezi kwa gatanu, cyangwa se muri Gicurasi, uvuga mu kwezi gutaha uyu mwaka wa 2026. Nibwo biteganyijwe ko hazabaho igikorwa cyo kureba niba iyo nkunga umuryango umwe w'ibihugu by'i Burayi uzakomeza kuyitanga cyangwa se utazayitanga. Iyo nkunga ingana na miliyari
purito ingana n'amafaranga miliyoni 20 z'amayero yatangwaga buri mwaka, nk'uko bivugwa miliyoni 20 z'amayero yagenerwaga ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro muri Mozambique. Bityo ariko kubera ko ibyo bibazo bishobora gutera ihungabana rikomeye cyane no muri aka gace, bivuga ko hakirimo imbogamizi ndetse no kwiga niba hashobora kubaho undi wasimbura izo ngabo z'u Rwanda, ibihano bigakomeza, cyangwa se niba hari ubundi buryo bizagenzwamo mu rwego rwo gutinya ko ingabo z'u Rwanda zishobora guhagarika ubutumwa bwazo muri Mozambique. Tariki ya 1 Mata, ni ku munsi w'ejo hashize, nibwo ibihano byateganyijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagombaga gutangira nk'uko bivugwa, cyangwa se byakomeje kugenda bigarukwaho. Ndagira ngo turebe mu by'ukuri kuri ibyo bihano aho amakuru ageze kugeza uyu munsi, dore ko raporo z'ibigo bigiye bitandukanye zagiye zishyira hanze details cyangwa se akantu ku kandi ku bigize ibyo bihano. Amakuru yashyizwe hanze n'ikigo Egmont Institute yo yavuze ko Amerika yafatiye u Rwanda ibihano bikomeye bigera ku bigo byinshi bifitanye isano n'ingabo z'u Rwanda. Ibyo bihano bivuze ko ibyo bihano ngo bya Amerika bivuze ko abantu n'ibigo byabishyizweho batemerewe gukora ubucuruzi mu madolari y'Amerika cyangwa se kugira imitungo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko iyo bafite yose zafatirwa. Byongeye kandi ngo hari systeme zigomba guhagarikwa mpuzamahanga mu buryo bw'imari, harimo nka Swift, systeme yifashishwa mu bijyanye no kohereza amafaranga. Ibyo nabyo ngo bigomba guhagarikwa. Ibyo rero ngo biramutse bikozwe gutyo byagira ingaruka zikomeye cyane nk'uko byashyizwe muri details ku bigo bigiye bitandukanye mu Horizon Construction, birimo Rwanda Fertilizer Company, Agro Processing Trust Corporation, Zigama Credit and Servicing Society cyangwa se Zigama CSS. Bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku cyo bita Rwanda Engineering and Manufacturing Corporation REMCO, ndetse na Rwanda Military Teaching Hospital. Bivuga ko bishobora no kugira ku cyo bita Crystal Ventures cyangwa se Ngari Holdings, ikora icyo bitanga ibarizwa mu cyo bita Ngari Mining. Ibyo ni ibigo bigiye bitandukanye byagiye bivugwa ko Amerika niramuka ishyize mu bikorwa ibyo bihano yavuze, mu by'ukuri kuri ibyo bigo ingaruka zihutirwa zizahita zibigeraho mbere yuko binagera ku baturage. Ubundi mu makuru yari yatangajwe nk'uko byagiye binatangazwa n'ibitangazamakuru mo ibikomeye, urugero nka BBC, byavuze kuri ibi bihano. Ndagira ngo tubigarukeho. Amerika yavuze ko yafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda RDF n'abasirikare bakuru 4 bo mu rwego rwa General kubera ubufasha bakurikiranweho mu bikorwa bitaziguye ku mutwe w'inyeshyamba w'M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Amerika ivuga ko ubwo bufasha burenga ku masezerano y'amahoro u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo byashyizeho umukono i Washington DC ku itariki ya Ukuboza 2025 hagati ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ariko mu basirikare bafatiwe ibihano bagera kuri 4 harimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, uwa kabiri ni umugaba w'ingabo z'u Rwanda ku butaka General Major Vincent Karega, wa gatatu ni Major Rukika Rusisi ukuriye division ya gatatu wahoze ari umukuru w'umutwe w'ingabo zikora ibikorwa byihariye Special Force Operation, wa kane ni Brigadier General Stanislas Gashugi umukuru w'umutwe w'ingabo zihariye kuri ubu. Abo ngabo rero ngo nibo bafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta y'u Rwanda ivuga ko yababajwe ku buryo budasanzwe n'ibihano bya Amerika byibasira uruhande rumwe gusa, ngo ndetse kandi birurenganya. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yo yishimiye ibi bihano, ivuga ko ari ikimenyetso gikomeye mu gushyigikira iyubahirizwa ry'ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bikurura impaka. Nibyo bihano bya mbere bikomeye bya Amerika kuri RDF no kuba hejuru cyane mu ngabo z'u Rwanda kuva intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo hagati ya M23 n'ingabo za Congo FARDC yongeye kubura mu myaka hafi 5 ishize. Mu 2023 ndetse no mu 2025 Amerika yafata ibihano General uri mu kiruhuko cy'izabukuru James Kabarebe hamwe na Brigadier General Andrew Nyamvumba w'ingabo za RDF. Imitungo yose iri muri Amerika n'inyungu zose mu mitungo byarafatiriwe ibihano byahagaritswe, ndetse n'ibigo byose bifite mu buryo buziguye cyangwa butaziguye ku giti cyabo cyangwa muri rusange bifitemo umutungo wa 50% cyangwa urenga umwe cyangwa abafata ibihano byarahagaritswe nk'uko itangazo ryo ku
itangazo rya Minisiteri y'Imari ya Amerika ribivuga. Mu gutangaza ibyo bihano, Minisitiri w'Imari wa Amerika Scott Bassett yavuze ko Perezida Donald Trump ni perezida w'amahoro, kandi Minisiteri y'Imari izakoresha ibikoresho byose ifite mu gutuma impande zasinye amasezerano ya Washington zubahiriza ibyo ziyemeje. Ati twiteze gucyurwa kw'aka kanya kw'ingabo z'u Rwanda intwaro n'ibikoresho. Amerika ivuga ko igihe cyose bidatangiwe uruhushya n'ibiro byayo bigenzura imitungo yo mu mahanga OFAC, muri rusange ubucuruzi bwose bubujijwe hagati y'Abanyamerika n'abafatiwe ibihano n'ubucuruzi bwo muri Amerika cyangwa bunyura muri Amerika burimo imitungo cyangwa inyungu z'abafatiwe ibihano. Yongeyeho ko uwabirenga azabihanirwa. Amerika ivuga ko nk'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Muganga ngo yagize uruhare rukomeye mu gutegura ibikorwa operation no kuyobora ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba bwa Congo. Majoro General Nyakarundi ngo we yahanwe nk'umukuru w'ingabo zirwanira ku butaka. Amerika ivuga ko ngo zakoze ibikorwa bya gisirikare byo gushyigikira M23. Amerika yafata ibihano Major General Karusisi ngo nk'uwahoze ari umukuru w'umutwe w'ingabo zikora ibikorwa byihariye, akaba ari we nk'uko Amerika ibivuga ngo wagenzuraga ibikorwa bya gisirikare byo gushyigikira M23. Brigadier General Gashugi we ngo yahanwe nk'uwasimbuye Major Karusisi kuri uwo mwanya. Mu gufatira ibihano RDF, Amerika ivuga ko ingabo z'u Rwanda zahaye ubufasha bw'imikorere butaziguye umutwe wa M23 n'abakorana nabo, ndetse zinjiza mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo ibikoresho bikataje bya gisirikare nk'indege nto z'intambara zitajyamo umupilote ndetse n'ubwirinzi bwo mu kirere. Ibyo byahawe M23. Amerika ivuga ko ubu abasirikare ba RDF babarirwa mu bihumbi bakorera mu burasirazuba bwa Kongo, aho barwana ku ruhande rwa M23 kandi bakayifasha mu kugenzura ubutaka. Amerika ivuga ko RDF inaha imyitozo abarwanyi ba M23 mu bigo bya gisirikare bya RDF, ndetse ko RDF ifasha M23 mu bikorwa byo kwinjiza abarwanyi bashya harimo n'abava mu mpunzi. Washington ivuga ko M23 ifashijwe na RDF yakoze ubwicanyi butemewe n'amategeko, ita abantu muri yombi bazira ubusa, ngo inakora iyicarubozo. Ntacyo M23 yahise itangaza kuri ibi biriho, ariko mu gihe cyashize M23 yakanye ibi birego nk'ibyo, ivuga ko ntaho ihuriye n'ingabo z'u Rwanda. Kugeza ubu M23 iragenzura ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Congo, muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo birimo Goma ndetse na Bukavu. Ingurane y'ubufasha Amerika ivuga ko u Rwanda ruha M23, Amerika ivuga ko bizatumye rugera ku turere dukungahaye ku mabuye y'agaciro two mu burasirazuba bwa Congo, ibyo bigatuma haboneka amafaranga yo gufasha inyeshyamba za M23. Kuri ubu u Rwanda rwamaganye ibyo bihano bya Amerika, ruvuga ko birurenganya kandi ngo bibogama. Itangazo ry'ibiro by'ubuvugizi bwa leta y'u Rwanda ubwo ibihano byari bimaze gusohoka ryagiraga riti ibihano byatanzwe uyu munsi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byibasira uruhande rumwe gusa rwo muri gahunda y'amahoro, birurenganya kandi bisobanura ibintu uko bitari, ndetse bikagoreka uko ibintu bimeze mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibitero bihozaho kandi bitarobanya bya drone hamwe n'ibitero byo ku butaka byagize ingaruka zikomeye cyane mu guhonyera amasezerano y'agahenge bikozwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bikomeje gutwara ubuzima bwa benshi. Kurinda igihugu cyacu ni ikirango cy'icyubahiro, kandi ingabo z'u Rwanda zibikorana ishema ryinshi. Leta y'u Rwanda ivuga ko nubwo Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yiyemeje mu masezerano ya Washington kureka gufasha umutwe w'inyeshyamba wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukora mu burasirazuba bwa Kongo, hamwe n'ihuriro ry'imitwe yitwa Wazalendo irwana ku ruhande rwa FARDC ifatanyije n'abacancuro mu mahanga, nta ntambwe n'imwe yateye mu bikorwa. Itangazo rigira riti u Rwanda rwiyemeje byuzuye gukuraho ingamba bigakorwa rimwe nuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishyira mu bikorwa inshingano zayo. Gusa kugeza uyu munsi ikiriho, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabwe kubanza gusenya umutwe wa FDLR, hanyuma yamara gusenya umutwe wa FDLR na Rwanda narwo rugahita rukora ingamba z'ubwirinzi. Mu nama iheruka guterana tariki 17 Werurwe 2026 i Washington. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yavuze iki? Yari yashimye ibihano Minisiteri y'Imari ya Amerika yafatiye u Rwanda ndetse n'abajenerali 4
aho itangazo rya Minisiteri y'itangazamakuru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryagiraga riti izi ngamba ni ikimenyetso gikomeye mu gushyigikira iyubahirizwa ry'ubusugire bw'ubutaka bwa Kongo, butabera hamwe n'ishyirwa mu ngiro ryaryo ry'ibyemejwe mu masezerano ya Washington. Izi ngamba zemeza ukuntu ari ngombwa ko ibyemejwe mu rwego rwa diplomasi bijyana n'uko ibikorwa bimeze ku rubuga. Leta iributsa ko umutekano urambye mu burasirazuba bw'igihugu no mu karere k'ibiyaga bigari unyura ku guhagarika ubufasha bwose ku mitwe yitwaje intwaro, iyubahirizwa ritajenjeka ry'ubusugire bw'ibihugu hamwe n'ikurikizwa ry'amahame yo mu mategeko mpuzamahanga. Leta ya Kongo yashimiye Amerika ku ruhare rwayo ruhoraho, umurava n'ubuyobozi bwayo mu bikorwa bigamije kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari. Kinshasa yashishikarije Washington gukomerezaho ndetse ivuga ko ishishikajwe no gukomeza gukorana n'abafatanyabikorwa bo mu karere n'ahandi mu mahanga kugira ngo amahoro yuzuye, umutekano n'ubutegetsi bwa leta buzubizweho ku butaka bwose bw'igihugu. Amerika ivuga ko ishyigikiye cyane amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere. Intambara mu burasirazuba bwa Kongo igiye kwaduka kuva mu mpera y'umwaka wa 2021 nubwo imaze imyaka hafi 30 ihagarara ikongera ikubura. Mu ijambo yagejeje ku gihugu mu cyumweru gishize, Perezida Trump yavuze ko mu mezi 10 ya mbere y'ubutegetsi bwe mu mwaka ushize yarangije intambara 8 ku isi zirimo n'intambara hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Narwo avuga ko iyo ntambara hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo yayishyizeho akadomo, adashaka ndetse no gukomeza kumva ibibazo nk'ibyo ngibyo bigarukana mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, bivuga ko hari ibibazo bikomeje kugenda bibaho. Uwo ni Perezida Donald Trump ubwo yakomozaga kuri iki kibazo cyane mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, agira ati intambara narayisoje. Natwe reka dusubikira anga aya makuru, turaza gusura amasaha ari imbere tuza kuba tugaruka noneho ibintu bigeze, turebe mu by'ukuri amakuru amaze gusohoka ku bijyanye n'ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku Rwanda. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.